Travel ke Iceland memang mahal, tapi ini 3 cara saya jimat masa ikut tour walaupun tak masak. Tips nombor 1, bawa makanan kembara. Lunch dan dinner tak disediakan, halal pun susah cari. Jadi, pack self-eating meal, sejuk-sejuk angin kuat pun masih boleh makan panas. Tips nombor 2, minum air pipe je. Air Iceland terus dari glacier. Free dan bersih, rasa macam air mineral premium. Jangan pelik kalau harga air botol macam harga nasi ayam dekat Malaysia. Tips nombor 3, guna Wise atau Travel Card. Kebanyakan tempat cashless, jadi aktifkan kad awal-awal. Tukaran Wise selalunya lebih murah dari bank biasa. Jimat banyak bila swipe sana-sini. Bonus, banyak spot free dekat sana. Waterfall, geyser, Black Sand Beach, tak perlu tiket pun. Jadi kalau bijak jimat, makan dan minum, baru ada bajet RM900 untuk jalan itik masuk Ice Cave.